Hano hai sa tono lam sogo tabu ga ang Lankapura Khowai ni kaisa Tring nani thangi tongo a thayo ang tabu bujajak norono tabu phununai abo bahai busu gorti tangjaka busu update tongkha go orogo siniti go hasbini kamang sak koro phaijak phainai phaijak yasori phainai moro tabu nubun pagana bibhinno YouTube gai tabu anggai bongni stage tok bahai busu area toroi tam man thongnai tam mungnai abo phoro thangi tongo e logi tongli jotono hambai Tring ne thangtane Lankapura chomni wo gini mor azate mor ani murti bosolai tongo angna karsano ang borong bumung kam ke saiman suya abon bagang borong bumung naimalia kenorok saiman tokeba norok comment sai khanar di Lankapura Khowai district ni Lankapura bo taklai Tring palai layo gai oro satai klayo tini Khowai to duita jaga khayo joton jadan para khayo athai bare bo khayo gai sini oro Lankapura khayo joton nogon khayo o bele kaham ko gai athai bare jemon Indian Idol lo participate khainai jemit taman phayo oro Indian Idol fur suru bisong phainai oro kabangma borok phainai nor ko joton mu khoi tibo haipana sab phai boroni sak ni khuk bai thamani sun ko khanai nele na Khulum khajo tunono ang di Jerusalem phai tongo 21st December ro Lankapura kami khwayo Ramchandra Gad YTF by Songsajak Tring bisikatal palainan bagai inkenor jotonon lam sabo see you there Khulumo jotani takhuk te bukhuk somno buskangi 21st ni horo jang palaina thangi tongo kotor khechini Tring bisikatal no lam songma panda gai obo umi tongo Khowai ni Lankapura o gai o panda no songjanai rokha YTF 24 RC Ghat gai o panda no sponsor khainai khachini Honorable EM chini Sir Suhel Dev Burma Sports and Youth Affairs TTA ADC gang nong jotno koi horjao phaidi jang baksa tong tong khicheng chini bisikatal Tring no nam soglai na hele hambai Hello guys taklai Tring bisikatal ang parang kana phai tongo ang phai tongo Khowai ni Lankapura o sponsor kaika chini borong nang EM Suhel Dev Burma Sports and Youth Affairs TTADC they organize kaika YTF 24 Ramchandra Gad Bai so ang jotono ko bugo chini o pando final ro joto phaibidi pal basaga chukti bisi katal palele hambai Khulum khana ro jotono no final 21st December Tring bisikatal palena bagi ang phai tongo Khowai Lankapura o obono sponsor khai tongo chini jotoni se khachuksa Honorable EM Suhel they obono organize khai tongo chini YTF so malalane baksa ke Tring bisikatal palena bagi jotono phai bedi hambai Hi, belum jotono ko ang Sekarang 21st December Baijal Bari Festival photo panna songadari tongo o panna songsanai ha chini ADC EM Suhel Dev Burma Thai kha Lankapura jotono mo koinai ani mari chini song taku bukhuk song daro baheno festival no songsanai badi mosang dena badi jamai bakta phai dada phai hambai Hi, I'm Baijal Bari. Final 21st December, Khowai Amchani Lankapura ayo balai kotor ke Tring Festival palai jana thang tongo. Tring Festival no songsanai ka chini TTA sini Sports and Youth Affairs ni EM chini Sir Suhel Dev Burma. Identity sum jotono bognai Khowai Khowai chumbai baksa joto pal play pohon dodon ni bisinti Tring Festival no palai jana bari jotono Khulumka ang Prohor Dev Burma final first 21 December Tring bisikatal palanya bagai ane team Tripura hukum bodolai phai tongo thai hinke Khowai Lankapura tei o program no sponsor khaike sini borong ganang EM Suhel Dev Burma tei organize khanai YTF 24 Ramchandra Gad Bai sini o Tring bisikatal no bisio wasisiba jottono hohom dodongke palalena hambai jotono Hi, this is Sumit. Baskangni 21st December 1435 Tring bisikatal no lamsongna ni bage phai tongo Khowai Lankapura amsayo o pandano
luha jina yakaba organize khlaina rongkha YTF 24 Arsigat te o pandano sponsor khlaika honorable EM boromgonang Suhel Dev Borma Sports and Youth Affairs TTA DC so norok jotono no koinai Tring bisikata lam sungma pandao phayei sungmai baksa hohom dorom kai pandano sariti sarnan bagai jotono na hambai bye bye. Hello guys, jotono khulka ang Baijal Bari jotono no advance 21 December ni Tring bisikata bagai ani khani hamsakma tache baya foru. Final 21st December ang noni Lankapura amse phaitongo Khowai district organized by YTF 24 Arsigat tai sponsor khainen kachini borong gonang Sir Sri Suhel Dev Borma Sports and Affairs Minister TTA edition. So guys jotono final Pabuna bagai final sawa 21st December Lankapura ani the first one abong kai sari kiding nai korni 9 to 10 beshi. So guys jotono final bagai bye bye. Khulum khajatono no ang norok ni Sorvi Dev Borma taklai ni Tring festival no palena ni bagai ang phaitongo Khowai Ramchandra Ghat Lankapura kamiwo norok jotono no recap mung te mosamung bai tongthoglina ni bagai te palkhe taklai ni Tring no celebrate khaina ni bagai o program no organize khaina rok angkha YTF 24 Ramchandra Ghat te o program no sponsor khlainai angkha chini borom ganang EM Shri Suhel Dev Borma Sports and Youth Affairs TTAADC. So, jotono no koijao phaina ta pokdi joto baina malainai taklai ni Tring no celebrate khailainai Lankapura kamiwo hambai. Hello friends, myself FM Bro. I'm coming for live show on 21st December at Lankapura Kami at Khowai district. Program which is organized by YTF. I think our officer the kam ako kha update ka sing mele ne no logi tombai di joto naam logi khoi. Light dog Rizak Debrayagra Khorang kai kisa kongre man jak ngani khorang pathaya norok khata tibedi kamaro or busa update khang phonoi thanai yango debravo stall debravo phalnok rok already motamoti khaipika norone kisa misa phononai ang je mansak angkai yagra angkai norok nuhuri tongana wa simika jako rirok sambaya ko angkai sing stage kisa naliana logi tongli hambai stage tanglai tong borok kobangma stage saga thangai tabu kawai nei nei Pepele tong brok engka saka kalen alena sakan view rok kison alena beleke tong tok bakla isini yango Khowaiot record hinmano tula sigor tongo sini Lankapura sina thai bari joto nogo nogo para no khaileo belai kotor ke khelega ekdom tam sanai norono phaina baga ben koyo engka oroba ang live to phunu manglak ang phununai oroni program rokno ang phununai norok subscribe khaidi program rokno phununai boro kam khali tongo boro oroni stage rok nai nei di black he nai thok black he kotor saltharo rong doka
Welcome,